na me ministration Ewurade bie mani me gina numboso krono me nko so da me hu ambulance ana hearts esio me hu hearts bia naka mienu nesim me hu naka mienu Ewurade ma me bo ma me ni din bo sister no ne ba edin epiki obi wo dem ha ese me hu no se wo ma me ni wo nua ba eda adaka mienu esi hearts mu na car no esi eyi enumboso junction asfe ansana ebe wura kronim osi efre numboso ipapa kurum miniaba baby awoda no yehia nyame stage 5 cancer ye bompaya wodema ha 3 Wednesdays 1 2 3 esi asma me kan esi ye bompaya Wednesday baako Nina ye from ye my sister no kura free ni fie ba ha me ye bompaya man she still died the day we were burying them me papa e ka ye ho eno koye ya ye officiate ye ma me na da kanie ne ba da kanie said ye me hu wo revelation mu pepe asem we to obi a edie no onye Frisa, ade bi on metumi tu obi anwe ye to ne hintidua Bible we obehye no go on feel say nyame adi ni hwamo but the Bible said ye ni mu say one wa do no ade na mi bi say ade na no eye din ade edie be ni ade na all things mean the good things, the bad things, the best things, the ugly things, the nice things, the nasty things, all. Oh, I also got Sunday school. I know how to know. Hallelujah. Assemble on me to Christo ni a odwene ho ntimi ntiase. Hwe mo frɛ ye konya accident me nka abusuafo na ya munnie Savior Church of God. Wo me singing group, wo ma big convention. Wo frɛ wie convention Monday wo mo back to wo bukuru. Wo mu na afiri kuro baako. Branch kuro no a wo mu no kuro no ho no mu na afiri.